cobi kurang. Ih, lo iya nih, dorong, iya dorong. Mana? Bapak Wakil Daman Jarot ayah ketua boga saha. Bapak Wakil Daman Jarot. Nu mana Abi? Ayah guru nohon cepu. Bos Komeng Putra Sadewa. Bos Komeng Putra Sadewa. Sering ringan birjang sumping bas nuhun. Bos Kate ayah. Bos Agung Lans Pro nuhun. 88 Cicau mah. Vokal yang buka. Pajajaran tempat payung Ayo orang Bandung, ayo orang Bandung. Ayo Bapak Topan, ayo Bapak Topan. Jaipong, jaipong, jaip. Oh, ya, lawih teuing. Lambang kejayaan 88 Cicau. silih wangi Op. padang bunga. Akadus cek 88 Cicau wawangina tambah mancar Abang Haji Eko. Iya Bang Haji Eko. Kesatria Kaprak. Ayo. Tah pangaris di Bang Haji Eko. Nabiri kabalan kawi Abang Haji Eko nyumponan dirahmat segala ulah sok leuwih mata Haji Eko dosa mohon darabikan kaawon akadus tes 88 Cicau tujuh satu nulungan sapanjang urang gumelar Pakadus Haji Eron ketua tembong gunung ulah kandatnya istia
agagep tembong gunung orang gantanya istia tiba-tiba saelang ibang sakayu di damel baji Araraya debatan aja minum sabar tenang tos mulus rakai ayo asagli dalapan cicau kapung pura katuncar hideng ayana kanapang ayah haji guru anu baru kapung pura paturai timung ayana patepang kuria panitaran kumama jalan mentikir kuring geus ngai api jaya dalapan kumama kubarangan papidin dalapan pakadus neseng apule dalapan kapayuna apa na amel dalapan aduh maafkan aturan apa yungan Reng-rengan dalapan cicau sadaya banyak di jerok orang asakli dalapan cicau anu bagai anu Bona kakaya cana kasora batin nyeri katebang mun kuria panitna rakit kemangga hojanyanan asakli ketua dalapan cicau akadus ces dalapan debatan aja sabar angkus hombing ayah iya beras kogat nagihan dia kembang likara di taman gening yang karepan urut paraya bongat urut dirawas ya kembang enteng betang teman ida babeh nabuh kuku kagak dapat uang babak ngagimbung Pak Ibo Cikawari Bandung ayo babara ibaratang bos ibu Cikawari Bandung Miss Dakem Karawang ngirim resep kawul sari mengaduk kembang hariri galang Bapak Wakil Minda ayah nuhun putra pajajaran Ega babayuran mundi sawah Miss Dakem Karawang Miss Dakem Karawang kembang sengit yang bunga ayeuna gajihan teh yun resep sari mengaduk kembang tetep nangalang gelis sidang kabit kabadi kubun asal kata
Gak. Nah Ipoy ada bagus. Ya ayah boy. Bang bayang di jerok Kendang dibayar 4,5 juta. diberi 2 salam. Akadus leseng bule 88 mah. Akadus teseng bule 88 sabu anu bagus. Haji kantu anu mana. Apa naosi 88 ya. Lain daun gajah burung ditawar. Apa na osi 88 jauh ada. Lain baca di baca dengan di Bagerang Naik bekem. Yo dengan 88 kabayun. Dunung sok kagagas di sambung mencabot. Aduh mata kuaan akadus ces 88 hati mata banua Ayah Abu. dung kembang Padong. sabojak nungboda api jaya 88 Kawasan. di pelak di iseng harian menamang raga dapuk hati badak tradisi lalawang ayah raja ketung barat yang buru-buru ayah raja ketung barat ada batu sambaca badat nyaksian nabupayan no ditinggal segala nung dipitimun obet goler aturan api jai aturan bayar lagu akadus ces 88 kanu anggang sok dipelat suka lamong di batana pagaturia suka di badi kupang terus pasini di Bagerang jadi anu rek satia obet golera 88 saksi nang kembang ros podang to jadi sisi jalur Ayah Raja Ketung Barat. ujung mana buah Ayah Raja Ketung Barat. dipasih dimut lut Ayah Raja. ayah raja ketung barat aturan Bapak Obed Doler 88 Cicau. bayar lagu Bapak Obed Doler 88 Cicau. wana kuring apa di narak 88 api janji ketua simpati pemangku kebaranan alora kaji yogi menapikir aku hingga sungai empat simpati Lurah Kawasan. kebaranan Ayah Agung Lurah Kawasan. Ayah Agung sepanjang kurang kemalan Api jai. Api Nea Desi Putri PMJ kurang kemalan Abang Pijai. apa na ujang lanai anu bagus atur abang Eko deui Apa namanya? gajar lagu Apa nareja Bapak Tonggoneng. Apa nareja menukuri apa di darat Apa nareja Bapak Tonggoneng. kumang kejayaan
tes dalapan akadus tes dalapan anu bagus mikir anu saes mau kalis sesak lamunin jasa api jaya dalapan anu bagus kuno kuring apa di darat semoga ngojaya nana ayah Sarah di bengkel karya mandiri kumang Neng Haji Desi anu bagus kumang ngobarakan lain main daun awi gajah berengan di Pakadus teseng pule dalapan apa na amel dalapan anu mah nadapcang pria dinagawin ajar api jaya dalapan pantai akadus tes dalapan apa na Andriana Pino dari anu bagus apa na Andrian Pino dari mun kuri apa na Andrian mun kuri apa di darat kumangga ngojaya nana kumangga ngojaya nana goyang terus goyang akadus ses apa na Andrian goyang apa na Andriana Pino dari anu bagus isin den goyang aduh digoyang goyang jaipong Abang Haji Eko aduh dilukur bang Abang Haji Eko goyang terus goyang Abang Haji Eko anu mata merangsang syarat nak sentin ayat Neng Haja Desi beda jeng sentin bagus kajena rada goreng sorang asal terus goyang hiburan penting karita apa namel kalaju rame kajina aduh saya goyang tapi di dalapan hubungan sintinaran goyang terus goyang tapi di dalapan nyesinden goyang akadus tes day digoyang akadus tes dalapan goyang jaipong akadus tes day dilukur panggung goyang terus goyang goyang aja impong luhur panggung
goyang terus goyang. Papidin dalapan patak merangsang. Bapak Eko Aprianto Saratna sintin ayeuna. ayak kados bagian sama